Shalom, miwah rahajeng kapanggih malih. Semeton sareng sami sani ketresnasihin antuk ide sang aji. Ring dije jeragane mangkin magena. Sabdan ide sang aji ring rahinane mangkin. Banget ma utama. Tiang percaya, akeh para pamirsa sani ngamiletin acarane puniki. Wenten ring pantaran ragani, sani kantun ngerasa yang pinungkan, sani sampun makudang-kudang warse suwenipun. Minab wenten sani sedek katiban pinungkan stroke, diabetes, jantung, asma, lumpuh, wiyadin sani tiosan, sani sampun suwe pisan. Ragane sampun ma utsaha, sampun ma tambe merika-meriki, sampun nyobiang makudang-kudang sarane. Nanging kesegerane punike, durung palarau. Tiang meled mangde ragane uning ring tunggil paindikan. Ide sang putra Yesus Kristus nyingakin ragane. Ide uning ring sekancan pikobed ragane. Tur sabdan idane ring rahinani mangkin secara pininget keaturang pabuat ngastawa yang ragane. Mangde mukjizat kasegerane punika memargi ring kahuripan ragane. Ring rahinani mangkin ring galahi niki. Tiang meled mangde ragane uning ring tunggil paindikan. Ide sang putra Yesus Kristus nyingakin ragane. Ide uning ring sakancan pikobed ragane. Tur sabdan idane ring rahinane mangkin secara pininget keaturang pabuat ngastawayang ragane. Mangda mukjizat kasegerane punika memargi ring kahuripan ragane. Ring rahinane mangkin ring galahi niki. Nyiring irage ngawitin sabde puniki antuk pengastawa. Nyiring irage ngastawa. Inggih ide sang aji sani maha wisesa. Titiang ngaturang suksme ring rahinane puniki. Ringgalah sani ide ledangin ring titiang sami. Buat miragiang sabdan ide. Duh ide sang aji. Titiang percaya. Ide wenten ring genahe puniki. Ring umahe puniki. Ring dije je titiang wenten. Titiang mapinunas, mangde lawang kayun, miwah pikayunan titiangi kesiagayang, buat nampi sabdan ide, antuk kapracayan sani tuhu. Tedunang roh sucin idani, duh ide sang aji, ngemertanin sakancan anak sani miragi yang parikramani puniki, ring rahinani mangkin. Titiang ngaturang sakancan galah parikramani puniki ring tangan idani. Ring sajeroning parab idah yang Yesus, titiang ngastawa. Amin. Sabda suci sane pacang piragiang irage dauh puniki, keketus saking Markus 5, pausan selai ngantos 3:4. Anak istri sane sungkan pendarahan kasegerang. Irike wenten anak istri adiri sane nandang pinakit dalang rah, sampun roras tiban suwenipun. Sampun makudang-kudang balian ngubadin ipun. Tur akeh pisan prabiye sane sampun telasang ipun. Nanging tan pisan wenten pikenohipun. Ipun boye sayan nyegerang, nanging pinakit ipune sayan ngerah tangan. Ipun sampun miragi gatre indik ide yang Yesus. Punike awinannya, ipun raris nyelak anake akeh punika, ngantos rauh ring ungkur ide yang Yesus. Ipun mabaos ring manah kadi asa puniki. Asal idewek maan ngusud busanan idane, pasti idewek seger. Ipun raris ngusud busanan idane saking ungkur. Tur pramangkin ipun wusan ngamedalan rah, sahe marase dewek ipune sampun seger. Duk punika ugi ide yang Yesus wikan, mungguing wenten kawisesaan medal saking anggan idane. Punika awinan ida raris macingakan ring anake akeh, sani nyeeg ide, tur ngandika. Enen ane ngusut panganggon tiangi? Para sisian idane tumuli matur. Inggih guru ngrage sampun ngaksi, amuniki akeh sani nyeeg guru. Napi awinan guru malih nak kenang sapa sire sani ngusut guru. Nanging idah yang Yesus kantun macingakan milehan, ngererehin sapa sire sane sampun ngusud ida.
Ritat kala anake istri punika ngrasayang parindik sane sampun nibenin dewekipune, ipun ajerih tan sipi. Ipun raris nangkil, sumungkem ring ajeng Ida Hyang Yesus. Tur nguni ngayang saparindik nyane amun sujatinipun. Ida Hyang Yesus raris ngandike ring ipun. Ih eluh, kapercayan eluhe teken tiang, ento ane subenya gerang eluh. Majalan je eluh, apange rahayu, terus tumus seger oger. Taler sabde saking kitab Yesaya 53, paosan 5, mebaos kadipuniki. Nanging uli krana dosa-dosan iragana, ipun sampun katatunin. Tur ipun katiktig uli krana kajahatan sane kardi iraga. Uli krana ukuman sane tandangin ipun, iraga molih seger. Tur melantaran ipun katiktig, iraga seger oger. Semeton sarang sami sane tresnasihin antuk ide sang aji. Anak istri ring cerita iwau punika sampun sungkan roras tiban suenya. Buya galah sani bawak. Ide sampun nyobiang sakancan carane, ngemedalang sakancan artebranane buat matambi. Nanging gerahi tan praside seger, sayan ngangsanin abot. Minab kawintenan punika, pateh sakadi kawintenan ragane mangkin. Sampun suwi mapitulung deweki padidi. Sampun lesu nyobiang. Tur kepercayaane sampun mawit ngeredang. Nanging cingain punapi sane kalaksanayang oleh anaki istri punike. Ring tengah hingga lesuane, ipun nenten surut percaya. Ipun mireng indik Ida Hyang Yesus. Raris ipun nganam pekang ragane antuk kepercayaan. Turwantah antuk ngusap busanan idane. Kawisesan ide sang aji membah tedun, tur ipun premangke kasegerang. Sane meled atur tiang ring ragane mangkin. Ide Hyang Yesus Kristus sayu wakti nenten naeni mauah. Kawisesan sane nyegerang anak istri punika kalih tali warse sane sampun lintang. Inggih punika kawisesan sane pateh, sane urip, sane kantun mamargi, tur sane wenten mangkin. Ring dijeje ragane magenah, ritat kali ragane miragi yang acarane puniki. Mangkin, tiang ngulemin sama ton sami. Ring dijeje ragane mangkin wenten. Ring ajeng layar ragane. Mangde merarean ajebos, saking sakancan pakaryan semetone. Yening ragane adiri sane ngerasayan pinungkan utawi male. Genahang tangan ragane ring anggan ragane sane merasa sakit. Minakadi, duwur, jantung, batis sane lumpuh. Wiyadin sane tiosan, sane pacang ke astawayang. Yening ragane ngastawayang anak tiosan, kurenan, oki, rerame, sawitre sane sedak sungkan. Genahang tangan ragane ring potrekan ipune. Wiyadin ngenehang para rayan ipune. Tur ngastawe sarang tiang antuk kapercayayan sane kukuh. Ngiring iraga sarang-sarang, nyakupang tangan. Tur ngiring iraga sarang-sarang, nunas ice ring ide sang aji. Duh, ide sang aji. Sajroning parab Ida Hyang Yesus, titiang rauh ring ayun ide mangkin, antuk kapercayaan. Roh suci, tedun ring sakancan pamiar sesane miragi yang parikramani puniki mangkin. Kawisesan ide sang aji, usap anggesari resani sedek sungkan, segerang struk, wang sulang diabetes, segerang jantung sane lemet, lebang saking asma, wang sulang ipun sane lumpuh. Tiangan dikayang ring sajroning parab Ida Hyang Yesus, sakancan pinakit sane sampun makudang-kudang warsa karaksa, melantaran kuasa rah ide sang Kristus titiang ngastawi seger. Sakancan pinakit titiang tundung ring parab ide sang Kristus, metilar, kesah saking anggesarire, miwah jiwat man semeton titiang, sani mangkin. Antuk geni saking roh suci, sakancan pinungkan sampun kagesang. Sakancan sel sane usak, kawang sulang. Sakancan saraf sane lumpuh, katangiang.
sakancan pamargi rah sane kapialang kebuka. Gule rah sane tan becik kewang sulang ring kawentenan becik sajeroning parap ide sang putra Yesus Kristus. Iblis matilar je saking kaulan ide sang aji puniki. Pinungkan boyo je dadus pamucuk kahuripan ipune. Ide sang putra Yesus Kristus sane dadus sang aji. Antuk tatu-tatun idane, ipun sami sampun kasegerang. Mangkin, ring dijeje ipun mangkin magena. Tiang ngastawayang para pamirsa sane miragiang channel puniki. Sane sedak sungsut, miwasane sampun ical pangarse. Ide sang aji, wang sulang malih pangersani pune. Titiang sami percaya, mujijate margi ringgalahe mangkin. Titiang nampi kasegeran tiangi, kula wargan tiangi, ring sajeroning parap ide sang putra Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dumadak ide sang aji. Ngamartanin, turmati ningin para semeton sarang sinamian. Dumadak ide sang aji. Asung war kertenugrahe, miwasih suwece ring para semeton sarang sinamian. Dumadak ide sang aji. Neresnain semeton. Turma paica sutrepti ring para semeton sarang sinamian. Amin. Semeton pamiarsa, sane satate asti tiang titiang. Dumogi sabdan ide sane sampun kepiragiang iwawu sida dados berkat miwah micanin semangat sane anyar ring urip druene sareng sami. Inggih ngiring setate percaya mungguing irage sampun nampi kuasa saking ide. Sampun nang lali setate mebakti ring ide sang aji miwah ngicen presne asih ring sesama. Suksema jantos kacunduk malih benjang semang. Solom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.